Burazeri, ide nam derbi. Znači ove nedelje je ta velika utakmica o kojoj svi navijači i Partizana i Zvezde sanjaju, koliko god da pričaju da je bitna i nebitna, svi sanjaju toj utakmici. I šta je najbitnije? Ovaj derbi dolazi u jednom vrlo specifičnom momentumu i za Partizan i za Zvezdu i dolazi u jednom vrlo zanimljivom trenutku za ovu državu. Ima tu nekoliko stvari i danas želim da pričam malo o tim stvarima i želim malo da pričam o tom derbiju. Ali pre nego što krenemo na ovaj zanimljiv video, barem za mene zanimljiv, želim da vas zamolim da lajkujete, komentarišete i subscribe-ujete se na kanal i naravno da podijelite video kako bi što više ljudi vidjelo ono o čemu mi pričamo. A sad, vežite se, polećemo. Sad ovako, znači ide nam derbi, velika utakmica, ima tu nekoliko stvari koje su onako zanimljive. Prva stvar koja je zanimljiva to je da utakmica dolazi u jednom vrlo specifičnom trenutku za Srbiju i za društvo, zato što se već 10 meseci na ulici valja nezadovoljstvo naroda. Nezadovoljstvo ne samo protiv predsjednika Srbije, nego protiv sistema koji u ovoj državi vlada od 45. godine. Mi smo mislili da je taj sistem otišao 2000. godine, ali drugovi komunisti su samo promenili dres i ostali su i dalje komunisti. Cijel sistem je ostao isti i on je nastavio da nagriza ovo društvo i da ga uništava i sad smo došli do jedne metastaze. I onda se taj sistem metastaziran se izlio na ulice. Prvo su studenti izašli na ulice, onda profesori, nastavnici, đaci, srednjoškolci, maturanti, svi brucoši levo desno, a onda se i narod priključio. I sad je to jedna opšte narodna pobuna. I u takvom jednom ambijentu mi igramo taj večiti derbi. Znači, to je vrlo naelektrisana atmosfera. Vidjeli smo šta se desilo na utakmici Engleska-Srbija. Vidjeli smo kako su neki batinaši u fantomkama došli da batinaju ljude, zato što su vikali ko ne peva taj je ćaci, ko ne skače taj je ćaci, pumpaj, pumpaj i tako dalje. Znači, bilo je batinanje ljudi, što je ceo svet video i ceo svet se krsti i levom i desno. Da li to može da se ponovi u derbiju? Ja to ne znam. Ovo je ipak naša kuća, stadion Partizana, mada se više puta dešavalo da bude i na stadionu Partizana nekog batinjanja, manjeg ili većeg. Tako da derbi nam dolazi, to je pod jedan u toj vrlo specifičnim okolnostima. Pod dva, derbi dolazi na dan vojne parade. Znači imamo neku vrstu vojne parade koja nije parada koja je povodom Dana državnosti, Dana zastave, Dana proboja Solunskog fronta, Dana proboja Sremskog fronta, Dana ustanka, Dana spavanja, nego to je vojna parada onako, ajde, da organizujemo vojnu paradu, da izvedemo tenkove na ulice, da malo plašimo ovaj narod. Ali ljudi koji su to uradili, oni moraju da znaju da ovaj narod uopšte nije plašljiv. Sad, šta je sledeća stvar?
Sledeća stvar je da se derbi održava u jednoj vrlo specifičnoj atmosferi fudbalskoj. Sastaju se dva tima, reklo bi se stari znalci, igramo od 45. taj večiti derbi, to je jedan od najvećih derbija u Evropi, ali šta se to desilo? Šta se to desilo da u ovom trenutku postoje tako dva različita tima? Prvo, s jedne strane je Partizan koji je domaćin, s druge strane je Crvena zvezda. Kako su ta dva tima postala toliko sad različita u ovom vremenu? Pa Partizan je zbog raznih marifetluka, bivše uprave, zbog dugova i ostalih stvari, Partizan je ostao bez finansijskih sredstava i morao da se vrati na fabrička podešavanja. Zapravo, da budemo pošteni i istorijski tačni, Partizan je na osnivanju dovodio neke strane igrače, mislim iz drugih republika naše zemlje. Tu su igrali neki Glazer, tu je igrao Bobek, tu je igrao Matekalo i tako dalje. Čuveni Cikaconja, koji je inače dao prvi gol za Partizan, a Zvezda je igrala sa domaćim igračima iz Beograda. Ali u poslednjih, da kažemo, 30 godina sve se to promenilo, više od 30 godina sve se to promenilo i Partizan uglavnom igra sa svojom decom, a Zvezda dovodi neke igrače ko zna odakle. Partizan je sad zbog finansijskih situacije još više stego kaiš i vratio se, što bi rekli, faktički na fabrička podešavanja i Partizan je sad igra apsolutno sa svojim klincima, apsolutno sam igra, tako da je to je jedna stvar koja je po mom ukusu vrlo dobra. Znači Partizan igra apsolutno sa svojim klincima. Apsolutno sa svojim klincima. Znači deca iz domaćeg pogona plus neki momci koji su dovedeni kao Vukotić i te Partizanove bebe. Tu moram da odam veliku podršku, veliku čast Predragu Mijatoviću, jako ga ja kritikujem zbog odnosa prema Zvezdanu Terziću, zbog odnosa prema Aleksandru Vučiću. On nije inteligentan čovek u tom smislu, nema tu socijalnu inteligenciju da zna da prećuti to, nego o tome priča i samo iritira navijače Partizana, ali ono što je on napravio od ovog tima, zapravo dovođenjem ove dece, on je napravio jedno čudo i u Partizanu se podigla jedna blago rečeno euforija, tako da to je vrhunski. Sad imamo sledeću situaciju. Zvezda igra sa igračima koji su dovedeni ko zna odakle, neki Šerifi, neki Đige, neki Mige. Znači nema dva domaća igrača u timu. Dva domaća igrača u timu Zvezda nema. Šta to znači? To znači da su Partizan i Zvezda dva različita kluba. Da je Zvezda faktički strani klub, zato je i poseta na Zvezdinom stadionu drastično mala. Zašto? Pa zato što Zvezdini navijači ne mogu da se identifikuju sa velikim brojem stranaca. A to nisu stranci koji će da ostanu ovde da budu 5 godina ili 6 u ovom timu, da igraju zajedno pa da se narod identifikuje sa njima, kao što su se mi poistovetili sa najvećim stranim igračom u istoriji Partizana, Vibrasom Natkom, koji je ujedno i 5. igrač u Partizanu po broju odigranih utakmica, to da znate. Znači, mi smo uspjeli, ali to je jedan stranac
među mnoštvom domaće dece, a Zvezda igra mnoštvo stranih igrača među 2-3 domaće igrača. Tako da u tim okolnostima se sastaju Partizan i Zvezda. E sad, ko je tu jači? Zvezda je izraziti favorit. Znači mi moramo da kažemo da je Zvezda izraziti favorit u ovoj utakmici. Nema tu priče. Zvezda mora da nosi tu ulogu i ako bude nerešeno, to će biti neuspeh za Zvezdu. A neće biti neuspeh za Partizan. A bit će i neuspeh. Zvezda igra ulogu izrazitog favorita. I ako bude nerešeno, to će biti veliki poraz za Zvezdu. Šta god oni da pričaju. Jer Zvezda igra sa odraslim igračima, sa puno stranaca protiv neke dece. Kako oni kažu, sa pašnjaka. E sad, ali razlika je u tome što ova deca kidaju i grizu, a Zvezdini stranci neće da igraju. I jednostavno Zvezdini navijači, većina Zvezdinih navijača je protiv ovakve Zvezde. Htjeli oni to da priznaju ili ne. Većina Zvezdinih navijača ne podržava ni predsjednika Srbije, koji je inače i predsjednik Zvezde, da se ne lažemo, a većina iz Zvezdinih navijača ne podržava Zvezdana Terzića. Tako da derbi se igra u vrlo specifičnim okolnostima. Ja bih želeo da saznam, da mi vi napišete u komentaru šta vi mislite, ko je trenutno u boljem momentumu, da li je to Partizan ili Zvezda. A sad ćemo vidjeti kako Zvezda igra u Evropi. Oni igraju, ja mislim, prvu utakmicu protiv Celtica. Taj Celtic je pa jedna vrlo prosječna ekipa. Nećemo da govorimo istorijski da je Celtic osvajač kupa šampiona 70 neke godine, da je to škotski velikan i tako dalje, sa armijom navijača u cijelom svetu, ali Zvezda je u jednom momentumu, oni su izgubili od Pafosa, pa ćemo da vidimo. Ja želim da mi vi napišete šta mislite, da li je Partizan u boljem momentumu, ove pobjede u domaćoj ligi, da li su dale energiju i snagu toj deci našoj, ili u boljem momentumu Crvena Zvezda sa gomilom stranaca, sa preplaćenim timom i tako dalje. Ostavite komentar. Znači, ako vam se dopalo ovo što mi radimo, što mi pričamo, želeo bih da čujem vaše mišljenje. Ostavite komentar, napišite ko je u boljem momentumu, Partizan ili Zvezda, lajkujte video, komentarišite i podelite, da što više ljudi vidi ono o čemu pričamo. Prijatno i doviđenja.